Mizoram zonal chung kwate in zawa in von lo du sangna thaber kan bu ka chu ton trom chu Mizoram sarkar issue la le liam tak chungchang thina thujiak pani kan han chop chuaka ama sain thosilen poble mutbutet kha an thlak ta em ti thu pu larin lian kol ni je hi en ngai thlama sateang nam dang tawri sin tram dil atlo tum athil ton duom lo tak social media aron posa anu loka tourist department lam malak na kan mungala tram dil en call tu puke la ro lua boardman fourth grade provisional employee chu ban ani thu chuin atalan danin puke la ro lua hian sarkarin ti tu le mo phuna pek te tilovin zurui chungin mi khwal adong songa a duty na man ruate a en call that lo awangin voi tam takin siam thatura an hril nuwa po sarkar le department timol phowin mi khwal laka akhosak le awangin an ban ni in an soi PhD scholar Departmental Biology and Herpetology Laboratory Department of Zoology MZTU te chuan poro te thlawang hi ron hawin an na tho awanga tramdila voi tam tak kal thinin an kalapianga poro te felzia le mi khwal alom thiam zia te ama chawaki tiang na athok thei makan ti zia te helot chiat en kol a hlo lo zia te kum upato lamin kum som pokwa lai alo thonua in soifiana hun po pemi alowa ban ani wanga min huai hnung zok ta chunga sarkar action lak dan mak anti zia social media aron post ve bok kei chuan pukke la ro lu boardman fourth grade provincial employee pion ponilo boardman lengal anghet lawa kum som pokwa zet he tram dil hi khoha takalo enkola in soifiana hun po pelowa ban ani chungchanga hian soizui katum lem lo ka soi du tak jok chu tourist laka kan mual phothin zia hi ani mana laknau lammi Mizoram ron chuan te ka huai kwal rep nuwa ka thil ton za thlak tak tak ka ti te kalo au chua pui to tourist spota kan mun le ma te maintenance a om lo lutuk le abal zia te mi khwal te en tir kangam lo te po om thu te ani deuh ber he tram dil thil thlanga po hian namdang mi khwal khan aron au chua pui chu a en kol zui tu zurui te street light om lo te bathroom atui om lo te thosilen pop te dar hlang ke te bed cover thler te athlang len aron post pia mai then khathi chu caretaker fel tok lo aum ve nge ina lang suti rual chuan namdang mi khwal po hian maintenance om lo lutuk amu khan makatia aron post riak mai ani kha khatu post awang khan a en kol tu kan ban ngala thosilen le mutbu thler po thlang ngalin dar thalang kele street light chiate po kan thlang nga lang chumo ben har hi kan ngai thin Mizoram hian namdang khwal kan la nei deuh don kan tourist spot te changtlung zo ka siam ngai ala tam mai kan nei sa po hetianga en kona thanen kan om zui zelo chuan kan lamul pho zau zawang tourist spot te hi a en kol na mi mal hna kum khat zel atan emo parking fee mi mal hna contract a peya kan khonang hian tourist spot kan nei na mun ma te po en kol du tu te hna pek ni thin ta sela a final e moina po sarkar mi chhorngot ai chuan an uluk zo kanga kan mual pholo zo kang mule tamdila vai pa thujiak le MZTU mitiam te thujiak ti thu larem ruata jiak ki han thlir vele teng tourist department director sai tuanga chuan office order number zasomli of 2022 ti chuakin September ni somni pore sang ni somni pani khan puke la ro lua boardman fourth grade provisional employee chu sarkarin ti tu le mo phuna ape kangte tilovin sarkar na thokte omdan tu le in thunu na poisa lewin zurui chongin mi khwal adong songa ti in an bana thu anje kani September ni somni paruk khan Twitter lama nilanjan in ti chuan tramdil atlo thute thosilen ate thute dar thalang ake thute a munma atrop thute azia baka a en kol tu zu aroi thu aziaka Mizorama social media lama darin chuan tourist department demna nasa takasiama abekin tourism minister ansoi sel na sani atuk le loka chuan tourist department chuan he thil thleng hi anjir chian lo po hriat lovin pulal ro hlu hi an ban tol mai a om dan chui chian chunga ta hremlai lok suspend po ni lova chobel ben buak sak zonga an kal mai hi Mizoram mi puin an dema tourism minister le
tourism department laka mizo mipui an thin urle taloi si ani MZT wa zoology developmental biology and herpetology laboratory research scholar chuan thu chu an han siam veta puro te chu patai matak le na mangai tak ani anon tia sap mi khwal ta point an fak ani anon ti vele tlan mai thosilen pop phowle a mun ma chhe hi an ban tak bonman mo phona ani lo thu an jiak vai pa thu jiang e kan nin don MZU mithiam te thu jiak le khami chin kha larem ruata jiak ani hemi chungchang thu lo in tran dan hi I han ngai thanon le tiang tourism department and call tramdil picnic spot thalo le a en call tu rui thu chu social media talan ani wangin tramdil picnic spot a boardman fort grade ke la ro lu chu ana tangin september ni somni pare sang ni somni pani khan ban ani ke la ro lu chuan twitter a thu post tu adon son lain zu a in lo thu le a rui lo thu a soi namdang khwalzin nilan jan chuan tramdila akal chungchang september ni somni pasari sang ni somni pani chonuta ni vel khan twitter a ada tramdil en call tu a rui thu te bolina tui awm lo thu te thosilen a tre thu te street light awm lo thu te dar thalang a ke thu te bed cover a tha lo thu te ziakin chung thalak da chu ata langa social media sang changa midangin an the dar zui bok social media a thu the dar awang nia ngai thein tourism director site tuanga chuan september ni somni pore sang ni somni pani khan office order ati chuaka tramdil picnic spot a boardman kela ro lua anghet lawa thok bek chu a na tanga ban ani thu atalang tourism director lekha chuan kela ro lua chuan sarkaren ti tur le mo phona ape kangte telawin sarkar na thokte om dan tu le in thunun na poisa lawin zurui chungin mi khwal adon son thu te adiu ti na mun ma te a en kol that lo wangin voi tam tak ho tu ten in siam thatura an thil to thu te thu oi lawin sarkar le department na sataka timwal phowin mi khwal te laka akhosak thu te achuang kela ro lu chu Mizoram sarkara guidelines for engagement of provisional employee angin ana tanga bat ani thu tourism director chuan ata langani heti la hian kela ro lu chuan press meet te zona changin he thil thleng chung changa department ho tu ten thu an zo fia lo thu asoya ban kani ti ka setup amak kati in karil ru anakhop mai ati kela ro lu chuan twitter a thu post tu adon son lain zu a in lo thu so in zep thu cheng lo zu chu ka in ve thin nge ya ka duty lai chuan ka in ngai lo ka duty zo nu a ero ka in ve thin ati twitter a post tu thlen tumin midang thleng ve anom thu le a fa pa thi champha voi khatna ani wangin azia alo danglam pal thei thu a soi tramdil en kol na kum song poriat a thok to ti so in kela ro hlua chuan ka thiam le phak tok chuan ka en kol vein ka thia kan nu nen kan om chila pathian ni a kho chunga kan luta kan nu in khom zo kan le le ngal thin ati kela ro hlua soidanin kumsang ni somporu khan tramdila forest department munma en kol tu nen hek an ni wangin ko an nia chu bak chu ko emo vau khana warning pek emo an la tong lo ti asoi tramdil picnic spot electric bill a en kol cheibol chu kela ro hlua kota vek ta ania February sang ni somni pani khan rong hnoi that ani baka komot te thla kania mikhwal an tam ngai lowa sumlut atam theilowa thataka enkol na tham sum alut meu lo ani khetiang hi tramdila tunlaya thil thleng chungchang ani a Mizoram mi puiten kan ngai dan chu kan lo siam mai to tura ngai taila dikta ka ngai to chuan kela ro hlua boardman fort grade at khet lawa thok hi kum somni ton hetianga eizona na manga lo thok ve to ania in soifiana hun po pemap lo le chui chiang map lowa sarkarin hetianga action an la buai mai hi a rong hle ni in a hriat theya sarkar thil ti dan hi amak angreng hle ani mire thei jok nan huai nung jok te chunga hi chuan kan rorum du hle maya mi hau sa jok te thil ti thei jok te na sang jok thok te hau sa jok te chungai ro chuan action kan la le ngam si lo ni te poina hiat kan zoram kaldan te ngun taka ngai tuanga ya re thei jok te be tlok tlok na na noi nung thok jok te be tlok tlok na ram ani mayang ti hi a lo om tak zet zet ani
ole viewer te ne na ngen na han ze ve leila kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan somin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo munghal zel theinan in tan po ol samsong na turin notification bell kha in metanga ola in da don ya